jing sai trong cả phần thế có trai mình ông kalau udik sawan api pat ilong kita có trai mình ông là ít nhập khi đã cái chính ít bom jekut có trai mình ông là cái phần to trong phi kalau IT là cái chính ít Kebalang jomai hasatla kepertai bakon sotet hagi donor jong kibreu naba mena pelong yaka ka sakramen jong ka jingalong kawe bat ka jing penim ya kepertai ko ai
kecuali ISIS. Isu kemen hadu kata-kata badan berkat bagi bat ni duai boleh unang tersekem ya kejinek unang ai kebor bat unang idal berbor rengkat bagi haki ke paro. Kadung isu kemen bagi ya kejin syarhem jopi ki pa ki jong boleh Manci mentah hakani ke person ba jong kata ISIS mentah kesni hangni po juai. Ngila pun pau ya ke jinget ke juni. Ngila duai ban ngila ya ke jing kemen. Bat ngila semua kemen adu kata ban yo ban sakhi yau jisu ubadam hakani ke yukres berkuat. Menne bestek ngila simantah hakamas berkuat. Keladan ru ke jing ketang yau lindo bertemai bagi semua yang boleh nampak ke baru ke bau boleh uai hak juai ISIS bagi duai bau boleh nanti sibur ke jingko sibur ke jingai boleh unang senran yo besar joni ye kilindo joni baru ke batrai hak ni kata ISIS ye ki sister kilinya baru ke badar baru bagi ki pak jom boleh unang ai ke jingai ke bakar pang nak berta joni mentang kesini kong kebalang sulsa Ila pukul senam jubili. Hendai ke jingkerman kam jukut elu hak ke jingem juni. Ngidan kam ye ke jingkerman. Ke jingem juni kum kibriyo kedan sibun ba. Ke jingkerdu be ke jingene ki babon na ke jingem juni. Hendai ke jingkerman kedai ke mamangi dan kam hadu kata-kata hak ke jingem juni. Bon na prem juni ye kendu ye ke jingene ki balai bujat shimet kum ke hiye kesan kum ke imlan salang ye kendu ye ke jingene ki babon. Hendai usnam jo ke jingkerman upen ke mau biang isi isien ye ki banget ngidan berbor ye ke jingkerman ke bakau hau blay bakini kalau ke jingkerman ke mengi kwa bantai berbor show blay habawan ki jinge habawan ki jingkerdu ki babon jo ke jingem juni ngidan kam ke bantai show blay daga ke jingkerman hau usnam jo ke jubli berkut entak kesni hendai ni kwa abat betul mau yela dia bagi ngiwe piwe bagi jingkerman juni hoble kam dei bandu lanu kam dei bankut lanu ai bau play nang the ye ki jinge na ke benta juni bagi kini ke sni ke mangi ngirakhi ye ke yeng ke san ke ko ya nazret la pen ke mau be ngi sajisien bagi nang kam ye ke bor ke jong play ka wei ke yeng ke san ke kam ye ke bor ke jong play hakini report dan sibun ba ki jingten jo ki bawan ye ki jingten jo haki ye ki sam juni ki bor jo ke jingdom ki balai pujan ki bawan haki ye ki sam juni sibun ba ki jinge bedo sibun ba ki jire ki bawan haki jiem juni ko pragastan mandagasni hakini ke siburam jo ki ye ke sam ko nazren lapen ke mau ini bau play ulong ke bor na ke benta ke jingem ke juni nginan kam ye ki jingwa ya ki ye ki sam ke juni Matur khanya ki yeng ke sam juni nginan kam ya ke jindwai nginan kam ya ke tien ke jang oblai nginan kam ya ki sakramen nginan kam khamtam ya ke yukres berkuat kene ke jinya juni kene ke jing pulong juni ya kene ke person ba ha kene ke ISIS kam dei tan rutin kam dei tan komle juni na mangi dei banle chisin ban ya kum ke ISIS ni kwa abdong ni kwa aban scam ke juni ha ke yukres berkuat Kijinge kiwan le kibabun kiwan na kijingem juni Henry yangi ki Kristen Catholic ni pai berbor shaki yukres berkuat Pada ya ki yukres berkuat dan iyo ya kijingten iyo ya kabor iyo ya kijinglan ha kijingem juni Henry Pakistan bun sien ha kijinge juni ha kijinge Catholic juni bun sien iklat no ya kijing kodor jokan ni yukres berkuat Katu kenis na mensyuah ako ikan parish pengetrai bangalo asisten. Lening ismo ba lening nilai masuk kalau kumcu, lening nilai masuk kalau kumcu. Kini kecil kali kebangi pawan kali mata kesini ko Pakistan. Buan ba kibai kiba angot ya kini Yukres berkuat. Buan ba kibai kiba dan kibai kecingen kiba angot ya kini Yukres berkuat. Hendai ba lepat yang ni Katolik kayu Yukres berkuat kam kata. Ada yang mas bismo kumju, ada yang mas bismo kumju. Iba mong Katolik lada timnet mas bismo, ani Katolik. Baru situ, hendai nak benta juni ni kuat berkeli ke jikeli. Ke ikni ke mas nak benta juna. Ke ikni ke Yukres berkuat nak benta juna. Ke ikni ke jishim benta juna ke mas berkuat. Praksan berkata sini.
ni kwa ban yo ye jine e le ba ke Yesus ko ban skem ha ke jine ban ni ong ba kam long ke ju ho to na bre jini ban de la ke jong ke jine parsan na ju ong bor ke ni wei apo paris ong bor ke ni wei parsan kita ni lagi jong ke jine syam ke jine kedua ke jine jini ba ban la ke sini kita ni lagi jong ke jine syam kita ke jine kedua jini tentang ba ni ke ndo bagi nak tay barang hayeng sam haki elang salam bagi hayeng ki basam ini kata kamdai ban pulang ibu dong ngam kwa acu balik cakap mas berkuat maka mas berkuat ke Ukraine berkuat ke dia jadi jadi berkuat dia bagi kilim dong ni ngilong tangki ajar dia bagi yang tay barang dia bagi bagi kun giti bagi yang sam ke jadi juga berkah Ukraine berkuat ke dia kebarang secret ke dia kebarang kentang ke dia kebarang personal ke jadi juga berjisur kecil dia pergi di Kristus berkuat minta kesini perasaan sesian ada ni slow bah nilai habang nilai cakap mas berkuat ni slow bah kamdan kecil kita ya kecil macam ni minta kesini ni kuat ban yang sesian akan jodoh kami siang ke cuni jadi ketian jauh Yesus hak tak kecil kau berkado kebau Yesus le nilap dia kini gospel Ju Matius arpun Rio ke gospel Ju Markus hat sau arpuan ke gospel Ju Lukas Abu Aka kendai, kabakan ni kita kitian, kebau Yesus wang, kini kabet cuna, kini kesenam cuna. Dan kita berkat, bakan ni kita tang kecil kebau, yagi kamde, yagi Katolik, kamde kecil kebau, kini kecil penmentah, yagi kamde kecil kebau, kamde ke anniversary, abang kinyai ke mas berkuat, abang ulang hati abang kinyai ke mas berkuat, kata kamde ke anniversary. Kami kan ku, kami kecilkan mau. Ini kami kecilkan mentah. Banyak kata kecilkan mentah. Nilam haka citi jom Paulus, keciti bandingkong jom Paulus. Syekh Kristen akuren. Kalau nak way aku saw berakhir pun kami kan kecil pen mentah. Nak kata cingkan mau anniversary. Bat pen mentah kaya pe. Nak kata kecilkan Katolik juni. Ya kecilkan basisha real presence of Jesus in the Eucharist. Kedai kepakongsan, nak kepakongsan tam Protestan. Protestan adalah mengingat tot agak jenis. Lalu mengingat snow bakal agak jenis mah jenis ke culong pelitang kalkin. Mentah kasih akbat jangan di Eucharist berkuat. Yang kerpat dia boleh berai kecil nak bertah jenis. Bandai berterang, bandai cakap mas berkuat. Dengan angnut bandai cakap mas berkuat. Agak jenis jenis. Protestan agak elang salah jenis. Nasi buat kita semua. Batenteng hati kita seluruh nilai kita syua sedang ketua kami seluruh bagi perlu lagi kita hak ketua kami seluruh nisyani kemen berkutat teter andai syaka Eucharist berkuat tenteng nilai cisin lalu hak kecil juni mentah kesini kopi Protestan Katolik lada nak pep mas ngadar kam mengkeli kita kecil keli ke ego perlu ngawal pep mas bat Protestan Pilap hak kecil jopi goman nak segi kita kipor bagi segi try kau pilih anut balik cakap mas berkuat pikir master jaga tay umbiak katai melawan polisi mas berkuat kita berbuat kecil kau dia kau pun di Kristen hak kecil yang kecuni hak Paris kecuni kau ni syakta ni syakku apa ni anut balik cakap mas berkuat ni melak balik cakap mas berkuat nama dan kiri hangni kambiang hangtai kambiang Mubalik jaga tay menjulang berpois mas berkuat tentang di mas Sitayo, Artayo, Latiyo, Sibrai, Arbanai, bat kumta tater, nisyakum, nama nimla balik cakap mas berkuat. Perasaan, nak abang mata kesini, ini kam gini ke bor ke jauh play, balik cakap mas berkuat, berbantuai lu, mak kita di bor kelmat, kita mengiak balik cakap mas berkuat, nisyakum, balik cakap mas berkuat. Nak buat berdua kemat jopi kipat kijeng play. Hakini ke kelimat ke ke mengilak pun bah. Ya kini ke cilek jenis kemat buat. Lada mengilak kat ya kini ke cinayai. Ke cintan jom Yesus ke Eucharist berkuat. Ya kini ke real presence. Ya ke cintan bersisah jom Yesus. Hakamet berkesenam ke Eucharist berkuat. Ayu kita berlek ban pun bah, ban pun biang. Ban pun jenah cucu ya ke cilek Katolik juni. Buat kita kekeli bagi artian. Kecil ayat jombe, betul lagi ni syarikat bersampai di bawah jokai jombe gospel. Wahai bagi sampai di pentelah yang kelong beri mandri, nasihat bagi kita baru
Aging kemilen ti batikna ya kablen batmai batmai abanda na job ko or jong ke jisniu kaburam jambe kantil syai jabam jugul wahai bagajai ei jong jubili pankasya biang ini dipulubim jong jingkermen ya jingkran na kabenta bispabneng wahai bagani gajai ei kantil syai ya jingkmen kajisut jong non pedil jogi sasatlat pertai samil play jogi wala tu juram kandang kaburam bagi jinyara si juram amen. Muslim Muslim Jubilee dan ikut Desember dan Muslim Ajar Kongres dalam perkara syar'i dan kemudian yang terlama Jubilee
kami declare yang resmen division ba lakri. Dipilih adalah jin konkret yang secondary participation. Invited berkerja, na ki dipalba, baru diperlukan terparicuai, akhirnya berjumpa kat menteri balan jadi berkerja. Tahu boleh berkulipi, atau secondary jadi kerana kepal. Job, but house them banwan. The procession to the diocese itu kanong hani. Perkara yang mereka sentri hatilah mereka. Hingga kini dari sebab maklum bahwa ini itu juga beruang peluang di posisi jam diocese ada kita kasih dan jam kini kepada mereka berkerja. Tahu boleh tu kuipi sebab dia pergi